memberi pelajaran terhadap masyarakat yang lain. Ya, salah satu staff saya itu mobilnya selalu menindas orang miskin gitu. Yang demen meningahan yang nyetel radio lokal, liu pesan pemirsane saling maluin beropini, milu huron remuk nyadokang pekebehe, jalan usat listrik mati, pajake saya ngedena, memocol tiang memunyi, ngode papat sing peduli, rakyat karang utang, bapak megarang eduma, gaje subagede nanging nu buta bongol, rakyat sedok kantiniwan, bapak tetap tenang senang. Oh bapak gede dan liu ngumbar janji, membela wong cilik, rakyat miskin ngancan mepecet, jani ngudyang linglung ngeduh mate debel kuping, rakyat ide bapak gede ngancan sugih. Memocol tiang memunyi, ngude papat sing peduli, rakyat karang utang, bapak megarang eduman, gaje subagede nanging nu buta bongol, rakyat sedok kantiniwan, bapak tetap tenang senang. Oh bapak gede dan liu ngumbar janji, membela wong cilik, rakyat miskin ngancan mepecet, jani ngudyang linglung ngeduh mate debel kuping, rakyat ide bapak gede ngancan